ماشین را کنار می‌کشند، آنها نمی‌دانند که چه اتفاقی خواهد افتاد. Polis bir aracı kenara çektiğinde ne olabileceği konusunda bir fikri olmayabilir. معمولاً به مأموران پلیس در آمریکا کاپس میگویند. Polis memurları Amerika'da sıklıkla cops olarak bilinirler. کار پلیس این است که محیطی امن برای شما ایجاد کند. Polisin işi yaşadığın yeri güvenli kılmaktır. اگر همسایه شما موزیکش را خیلی بلند گوش می‌دهد، شما باید به پلیس زنگ بزنید. Eğer komşun çok yüksek sesle müzik dinliyorsa polisi aramalısın. در آمریکا یک افسر پلیس باید قبل از بازجویی مظنونان حقوق قانونی که آنها دارند را به آنها بگوید. Amerika'da bir polis memuru suçluları sorgulamadan önce onlara haklarını okumalıdır. اگر شما از افسر پلیس جریمه دریافت کردید، شما باید مشکلتان را در دادگاه حل کنید. Eğer bir polis memurundan ceza yersen meseleyi mahkemede halletmelisin. ماموران پلیس در ایالات متحده آمریکا قاضی نیستند. Birleşik Devletler'deki polis memurları yargıç değildirler. شما می توانید در دادگاه بر علیه صادر شدن جریمه ماشین اعتراض کنید. Mahkemede bir trafik cezasına itiraz edebilirsin. یک مأمور پلیس باید تمرینات متوالی بکند. Bir polis memuru sürekli eğitimden geçmelidir. مأموران پلیس دائما با اسلحه‌های گرم خود تمرین می‌کنند. Polis memurları silahlarıyla sık sık pratik yaparlar. اگر می‌خواهید به نیروی پلیس بپیوندید، شما باید تناسب اندام جسمانی خوبی داشته باشید. Polis gücüne katılmak istersen harika bir fizikte olmaya ihtiyacın var. بعضی از شعبات پلیس از متقاضیان مدرک دانشگاهی می‌خواهند. Bazı polis merkezleri başvuranlardan kolej derecesi istemektedir. در ایالات متحده آمریکا حتی سگ‌های پلیس هم دارای نشانهای خاص میباشند. Birleşik Devletler'de köpeklerin bile eşsiz rozetleri var. نشانهای شعبات پلیس با یکدیگر فرق دارند و تمامی آنها دارای شماره شناسنامه مخصوص هر افسر پلیس هستند. Rozetler her polis departmanı için farklıdır ve bunların tümü memurun benzersiz kimlik numarasını gösterir. در آمریکا اگر یک ماشین پلیس چراغ‌هایش را در خیابان خاموش و روشن کند، شما باید ماشینتان را به طرف راست جاده کنار بکشید. Eğer ki caddede bir Amerikan polis aracını ışıkları yanıp sönerken görürsen yolun sağ tarafına çekmelisin. سابقه افسران پلیس قبل از قبولی بررسی می شود. Polis memurları kabul edilmeden önce geçmiş sorgulamasından geçmelidirler. وقتی یک افسر پلیس از شما تقاضای دیدن مدرک شناسنامه می کند، شما باید آن را نشان دهید. Bir polis memuru kimliğini görmek istediğinde bunu yerine getirmelisin. در آمریکا سر اسلحه‌های اسباب بازی نارنجی است. به همین دلیل افسران پلیس می توانند بفهمند که آنها واقعی نیستند. Amerika'daki oyuncak silahların turuncu uçları var ki polis memurları gerçek olmadıklarını söyleyebilsinler. اگر یک افسر پلیس از شما سوالی بکند، شما نباید جواب غلط بدهید. Eğer ki bir polis memuru sana bir soru sorarsa uydurma bir cevap vermemelisin. روانشناسی یک قسمت بزرگی در کار یک افسر پلیس را تشکیل می‌دهد. Psikoloji bir polis memurunun işinde büyük bir rol oynar.
اگر شما به صادر شدن یک جریمه ماشین در دادگاه اعتراض کنید، آن مأموری که آن را صادر کرده باید به dادگاه بیاید و şehadet بدهد. Eğer ki mahkemede bir trafik cezasına itiraz edersen, cezayı kesen memur mahkemeye çıkmalı ve ifade vermelidir. پلیس اغلب اوقات دارای افسران اجتماعی می باشد که به مردم درس می دهند. Polisin sıklıkla topluma dersler veren toplum polisi vardır. اگر درگیر یک حادثه رانندگی شدید، شما باید به پلیس زنگ بزنید حتی اگر ماشینتان هیچ صدمه‌ای ندیده باشد. Eğer ki bir kazaya karışmışsan, aracında herhangi bir hasar olmasa dahi polisi aramalısın. پلیس هم باید از قانون پیروی کند. Polis de kanunlara uymalıdır. در آمریکا شما می توانید انتخاب کنید که قبل از صحبت کردن با پلیس با وکیلتان صحبت کنید. Amerika'da avukatınla görüşene dek bir polis memuruna ifade vermemeyi tercih edebilirsin. یک افسر پلیس باید شما را از حق وکیل داشتن قبل از جواب دادن به سوالات مطلع کند. Bir polis memuru sorularına cevap vermeden önce bir avukat hakkının olduğunu sana söylemelidir. بیشتر افسران گشت زیر یونیفرم خود محافظ تنی می پوشند. Çoğu devriye ekipleri üniformalarının altına çelik yelek giyerler. یک افسر پلیس همچنین باید رانندگی در سرعت بالا را یاد بگیرد. Bir polis memuru ayrıca yüksek hızda nasıl araba kullanılır öğrenmelidir. بیشتر شعبات پلیس از اسلحه تیزر غیرکشنده برای کنترل کردن مردم مبارزه‌جو استفاده می‌کنند. Çoğu polis merkezleri hırçın insanları önlemek için öldürücü etkisi olmayan elektroşok kullanırlar.